na biračkom spisku gdje je preko 20.000 skinuto sa biračkog spiska ljudi, a ja ću reći da su to moji glasači. Kako su to moji glasači? Vrlo prosto je sistem upisa Bošnjaka u biračke spiskove išao preko zainteresovanih lista za izbore. I onda kada smo mi ponijeli, na primjer, 45.000 upisanih u birački spisak, oni su tačno znali da su to naši glasači. I od tih 45.000 oni su sklonili skoro 20.000 sa biračkog spiska. Kada smo imali da su nam izbacili iz biračkih odbora, stalnih biračkih odbora, naše posmatrače, kada smo se žalili Upravnom sudu, Upravni sud nam je odgovorio, molim vas na ovo obratite pažnju, Upravni sud nam je odgovorio u 3 sata ujutru, na dan izbora, sa rješenjem odbija se prigovor Bošnjačke kulturne zajednice, obrazloženje zato što taj prigovor nije potpisao predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice, nego ga je potpisao nosioc liste. Zamislite. Do 5 sati ujutru ni posmatrači u proširenom sastavu, dakle prvo se isključuju iz redovnog sastava, ne da nam se da smo prisutni u biračkim odborima. Priprema za krađu. Iz proširenog sastava, za prošireni sastav u 5 sati ujutru, molim vas, pazite, daje se, Ministarstvo za ljudska prava daje rješenja, kači rješenja na zvaničnom sajtu. To znači da od 5 sati ujutru, ako smo budni, mi treba da to skinemo, da printamo i da po svim selima Sandžaka damo u ruke članovima proširenog sastava biračkih odbora i da se oni tek sa tim rješenjem mogu pojaviti na biračkom mjestu. A pošto to nismo uspjeli sve do 11 sati, to znači da ti ljudi koji su tek u 11 mogli da pristupe, prosto nisu bili u mogućnosti da kontrolišu i tada se punilo šta se stiglo. Prema tome, svjedoci tvrde da im nije jasno kako je muftija pobjedio. Njihovi posmatrači to sada pričaju. Toliko smo, kaže, pokrali da nam nije jasno kako taj čovjek pobjedi. I zato mi tu nemamo dilemu. Znači, evo sada, uzmite kako god hoćete, zajedno sa nama, bez nas, uzmite bilo koju specijaliziranu nezavisnu agenciju, ispitajte javno mnijenje. Dakle, ukoliko ne bude muftija imao dvotrećinsku podršku, ja se povlačim iz svih mogućih odgovornosti. Dobro, vi ćete u prilici veoma brzo to da provjerite. Kojoj? Pretpostavljam, pa kada budu izbori. Koji? Parlamentarni. Dobro, mislim na parlamentarnim izborima ja neću učestvovati. Nećete učestvovati, ali hoće stranka koju ste vi na direktan način ostalom podržali, je li tako? Prisustvovali ste osnivačkoj skupštini te stranke. Tako je. To će biti podrška, to će biti provjera. To će biti provjera. To je Bošnjačka demokratska zajednica, je li tako? Bošnjačka demokratska zajednica, tako je. Ja mislim da će ona biti okosnica jednog sandžačkog bošnjačkog bloka i mislim da će ti izbori biti jedan definitivni rasplet između tog probeogradskog, režimskog, poltronskog koncepta i ovog prosandžačkog. I ukoliko oni budu dakle dosljedno i korektno u skladu sa zakonom sprovedeni, i to je i pošteno. Neka onda bude ovo kraj priče. Kada sam rekla izbori, pitali ste koji, pretpostavljam da ste mislili da ću vas pitati za ove izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće i te najave iz Ministarstva vjera, da li će to biti održano 17. aprila. Koliko sam ja sada shvatila, pratići izjave u medijima, niko nije zainteresovan da učestvuje na tim izborima. Ni vi, ni Ljajić, ni Ugljanin. Odnosno, liste koje su bliske. Pa ovako, mi sigurno nećemo učestvovati. Oni još kalkulišu. Oni su, u stvari, to je trebalo da bude neki pokušaj vraćanja prevage u njihovu korist. Međutim, nakon što su raspisani ti izbori, mislim da su jako brzo shvatili da im je režim ovim učinio veliku medveđu uslugu. Zato što ćemo mi pozvati na bojkot te izborne farse i zato što će nas narod masovno poslušati i zato što je realno, znači, uz sve kapacitete koje oni mogu da upotrebe, i režimske, i investicione, i buldožere, i asfalte, i sve moguće poluge kampanja i medija i tako dalje, oni ne mogu više da istiraju od 15 do 20% Bošnjaka na te izbore, a to je presuda prije presude. Znači, to je presuda prije ovih narednih parlamentarnih izbora i to je nešto što u ovom trenutku nama ide jako u prilog i prosto
Ja želim da oni ostanu dosljedni u tome da se prosto prebrojimo prije utakmice i da se prosto zna gdje smo i tu bi ova stvar već bila unaprijed završena. I htjela bih prije nego što i gledaocima damo mogućnost da vam postavim pitanje da vas još nešto pitam. Gospodine Zukorliću, otkuda taj sukob sa režimom u Beogradu, kako ga vi nazivate, konkretno sa predsjednikom Tadićem, kada predsjednik Tadić, evo, u tim, hajde da kažemo, radikalnim političkim krugovima u Srbiji važi kao prilično svileni političar kada je riječ o srpskom nacionalnom interesu, kao čovjek koji se izvinjava za sve i za svašta i za ono za što treba i za što ne treba. Na kraju krajeva čovjek koji učestvuje u tim procesima regionalnog pomirenja na relaciji Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Šta je to da Boris Tadić može sve da razumije, a ne može muftiju Zukorlića? Ja mislim da nije problem da ne razumije muftiju Zukorlića. Ja mislim da je problem da je on imao jako loše savjetnike koji su ga nestručno ili namjerno loše savjetovali i da je povjerovao u to da će staviti Sandžak pod kontrolu time što će dva političara ključna dotada iz Sandžaka usisati u vladu, dati im više no što zaslužuju i da će to biti adut pred Bošnjacima, pred islamskim svijetom i pred ostalim svijetom, kako Bošnjaci imaju sva prava zato što imaju dva ministra. Tom logikom bi značilo da Mađari nemaju nikakva prava jer nemaju ni jednog ministra u Srbiji, a ima ih zvanično više nego Bošnjaka. Što bi u stvari značilo da smo mi taoci dvije ministarske fotelje i da u stvari je vlast na čelu sa predsjednikom smatrala da prosto više ne mora ništa dati jer nam je dala previše dva ministra. Dakle, mislim da je tu ključna greška. U moralnom smislu greška predsjednika je što nije ispunio svoje obećanje koje je dao i u Sava centru na jednom političkom skupu i na gradskom trgu na najvećem političkom skupu kojem je ikada mogao tada prisustvovati, a to je da će nakon što osvoji vlast obezbediti jedinstvenu islamsku zajednicu. Dakle, i to je ono što će mu teško oprostiti Bošnjaci, pogotovo kada se zna da je u dva puta predsjednik Tadić dobio izbore zahvaljujući Bošnjacima. Dakle, za toliko otprilike je bila razlika između njega i Tomislava Nikolića. I to je naravno nešto što je ovako jako brutalno. To znači da vi na narednim izborima ne biste dali podršku gospodinu Tadiću? Mislim da više Boris Tadić nikad neće dobiti glasove Bošnjaka ili bar apsolutnu većinu glasova Bošnjaka. Mislim da bi trebalo proći mnogo vremena da on ispravi tu grešku. Postoji li neka, u znacima navoda, ali srpska politička partija sa kojom vi možete da sarađujete? Svaka srpska politička partija koja nam garantuje ravnopravnost, koja nas neće diskriminisati, koja će nam dati individualna i kolektivna prava koja nam pripadaju i omogućiti da u Srbiji uživamo kao u svojoj domovini sa svom toplinom i sigurnošću. I u kojoj ćete navijati za reprezentaciju Srbije? Može i na kraju ćemo i tada navijati za reprezentaciju Srbije. Može da bude naš sagovornik i u krajnjem slučaju može i da dobije glasove Bošnjaka. Hvala vam za ovaj dio razgovora. Da vidimo reklame pa da damo mogućnosti gledalcima da vam postave pitanje. EPP.